episode hari siang bulan naik kesehatan 27 sehari bulan. Mula dipikiri do di hajol maut masai warak do persilangan do dengan magoda. Mula kaya tong do lae narap pamu do iboto namyon punggodang dora tahun na siang umur nilai andorak so merhaso dan tebe. Alai dohot jajita tiki jajimuna dohot ibotonani dan sirang anggo so sinirang mi amatea. Marti dibeda salutna adong nababalu poso, adong namabalu di tengah dalan, adong namabalu di matua. Alani lae pos doro hakku di lae minggu lae di lansia cukup aktif diam di dokter hatta kamatean ima dalan tu asonangan. Alani disok kami naik pasangan ulos tujuh sari matua mulu di halak bata inna songon sada alat moloroak kasih tau noniti patu iba parhitiang manau pasaat kami asa margogo lain nami alayang go pangapul na sumulong dot gugu nama jalo gugu lain terlumubi hai paso siap kata Yesus alani pasahaton nami makulus 7 sari madua lain Marti nangin amat martua de bata di pasak manauli nadingkan dan pahipas malae sudia kamu paramon saat ma tu hasahatan. So nima pasaton nami malae 7 sari madua tu lain. Dalam anu hubungan dengan Allah dalam kumar semua. Betul orang. masa tahun Dalam kumar semua. Maria punya dalam kita kalau kumar sidang maida. Dalam kumar itu persidangan. Maria nanti kamu ulang. Puas na kami semua dah pola. Sehat. Ke kepala terus nanti sebentar sebentar doang ya. Baru mau patruk kami mah lulus